stvari pokrenu, Beogradski sajam vam pruža svet neograničenih mogućnosti. Otkrite na vreme i sprečite bolest. Pravovremena i tačna dijagnoza u savremenoj medicini je prvi korak ka izlečenju. Vrhunsku dijagnostiku možete dobiti u Dijagnostičkom centru Hram, prvom privatnom dijagnostičkom centru u Srbiji, na aparatima za magnetnu rezonancu, multislajsnom skeneru i 3D color doppleru. Znanjem do zdravlja. Apsolutni komfor i udobnost. Za vaš potpuni mir. Hotel Mir, Zlatibor. Da se stvari pokrenu, Beogradski sajam vam pruža svet neograničenih mogućnosti. Dobroveče. Predstavnici kulturnih institucija Srba u Crnoj Gori i deo crnogorske opozicije razgovarao je danas sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem o položaju i pravima Srba u Crnoj Gori i o medijskoj kampanji koju pojedini mediji iz Srbije vode protiv crnogorske opozicije. O očekivanjima i rezultatima današnjeg sastanka, ali i o trenutnoj političkoj situaciji u Crnoj Gori, u večerašnjoj emisiji razgovaram sa Milanom Kneževićem, predsjednikom Demokratske narodne partije i jednim od lidera Demokratskog fronta. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, hvala na pozivu. I novinarom Milošem Garićem. Dobroveče vama. Dobroveče. Gospodine Kneževiću, da krenemo od vas. Šta su bila očekivanja od današnjeg razgovora? Kako ste zadovoljni današnjim sastankom i šta je usaglašeno i dogovoreno? Kao i što ste rekli, mi smo danas imali sastanak u vladi Srbije sa premijerom Aleksandrom Vučićem i kao predstavnici Demokratskog fronta, odnosno predstavnici partija Srba u Crnoj Gori i predstavnici kulturnih institucija, jer smo željeli da porazgovaramo sa njima o našem položaju i pravima u Crnoj Gori, a i o kampanji koju pojedini srpski mediji besomučno vode protiv lidera Demokratskog fronta unazad 2 do 3 mjeseca. Nažalost, Crna Gora je posle referenduma 2006. godine postala antisrpska i najantisrpskija država u regionu, gdje su Srbi, njihovi politički i kulturni poslanici predstavljeni kao državni neprijatelji, getoizirani, bukvalno čini nam se da se u ovom trenutku u Crnoj Gori osjećamo kao što su se Jevreji osjećali pod Hitlerom 36. i 37. godine. Zato smo željeli da razgovaramo sa premijerom Vučićem. Posebno dešavanja koja su bila 16. oktobra i takozvani državni udar su dodatno podgrijala tu antisrpsku histeriju u Crnoj Gori koju gled paradoksa... Vi ste premijera Srbije danas upoznali sa svim problemima sa kojima se suočavaju Srbi u Crnoj Gori, ali i sa dešavanjima 16. oktobra. Mi smo danas razgovarali o problemima sa kojima se suočavaju Srbi u Crnoj Gori. Još jednom smo se dotakli onoga što se dogodilo 16. oktobra i otvorili smo neke druge teme, kao što je i tema vojne neutralnosti Srbije, vojne neutralnosti Balkana, i ja sam danas potpuno otvoreno i jasno tražio od premijera Vučića da mi odgovori na pitanje da li se Srbija odrekla vojne neutralnosti, jer to je meni veoma važno kao predsjedniku partije koja se zalaže za koncept vojne neutralnosti. Dobio sam odričan odgovor. Premijer je rekao da se Srbija nikada neće odreći od koncepta vojne neutralnosti i to je meni veoma važno u nekim budućim aktivnostima koje ćemo pokušati da izdignemo na regionalan nivo, jer vidimo Srbiju kao nosioca te ideje, vidimo također i Bosnu i Hercegovinu, to je Republiku Srpsku, Crnu Goru i Makedoniju. Ovo je drugi u nizu sastanaka. Pre razgovora sa premijerom Vučićem, vi i vaše kolege razgovarali ste sa premijerom, odnosno sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Tako je. Imali smo prije 2 nedelje sastanak u Banja Luci sa predsjednikom Republike Srpske. Također jedan otvoren, čini mi se i
konstruktivan razgovor i ja vjerujem da će rezultati tog razgovora biti vrlo Šta su očekivanja od tih razgovora i sa gospodinom Dodikom i sa gospodinom Vučićem? Mi smo i gospodina Vučića i gospodina Dodika upoznali sa teškim položajem Srba u Crnoj Gori. Smatramo da i Srbija i Republika Srpska treba da pokažu dodatno interesovanje za sve ono što se dešava u Crnoj Gori. Samo jedan podatak, nas Srba u Crnoj Gori ima 30%. Srpski jezik je većinski jezik u Crnoj Gori, a procenat zastupljenosti u institucijama sistema je 0%, počev od 2006. godine do današnjeg dana, a ova hajka koja se dešava od 16. oktobra nas promoviše i kao državne neprijatelje, anti-elemente i ljude za koje je potpuno Đukanović proglasio otvoren lov i ubistvo za nas. Ali ovo su sve problemi na koje vi ukazujete od neke 2007. ili 2008. godine, dakle od osamostaljenja Crne Gore. Kakva su očekivanja vas i vaših kolega od vlade Srbije, od premijera Vučića konkretno? Šta premijer Vučić i vlada Srbije mogu da urade i šta bi to oni po vama mogli da urade da se taj položaj i prava Srba u Crnoj Gori poprave? Premijer Vučić je danas jasno saopštio da će Srbija u skladu sa skromnim mogućnostima pomoći položaj kulturnih institucija Srba u Crnoj Gori. Ponovio je da je Srbija zainteresovana za regionalnu stabilnost, da želi da ima najbolje odnose sa Crnom Gorom. Izuzetno je zainteresovan za položaj Srba u Crnoj Gori i čini mi se da ćemo u narednom periodu, a trebalo bi u februaru da imamo jedan veliki skup u Beogradu, doći do nekih i konkretnih rješenja i aktivnosti. Dakle, šta je to što gospodin Dodik može da pomogne Gospodin Srbima u Dodik Crnoj Gori? je također izrazio spremnost i čini mi se da je već pomagao kulturne institucije Srba u Crnoj Gori. Govorio je o neophodnosti tešnje saradnje sa Crnom Gorom, tešnje saradnje sa Srbijom oko i ekonomskih pitanja, političkih pitanja, spoljno-političkih pitanja. U svakom slučaju, čini mi se da je došlo, da tako kažem, do objedinjavanja nekog ideološkog nivoa i neke ideološkog linka koji bi trebalo da poboljša naš položaj u Crnoj Gori. Mogu li premijer Vučić i predsjednik Dodik da utiču na vlast u Crnoj Gori da počne da rešava probleme Srba u Crnoj Gori? Mi nismo tražili da ni gospodin Vučić, ni gospodin Dodik utiču na Mila Đukanovića. Nama nisu potrebni ni nekakvi ktitori, ni ljudi koji treba da bdiju nad našom političkom i ljudskom sigurnošću, ali smo smatrali da kao predstavnici srpskog naroda imamo obavezu da sa predsjednikom, odnosno premijerom Vlade Republike Srbije i da sa predsjednikom Republike Srpske porazgovaramo o položaju i pravima Srba u Crnoj Gori. To je sasvim legitimno. Srbi u Crnoj Gori su stvarali Crnu Goru kroz vjekove. Srbi u Crnoj Gori su konstitutivni narod. U Crnoj Gori, da vas posjetimo u ovom trenutku, nema većine. Ako bismo to preveli na pravoslavnu većinu, postoji pravoslavna većina, jer ja smatram da između Srba i Crnogoraca pravoslavne vjeroispovijesti u Crnoj Gori ne postoji nikakva razlika. Šta vam kažu Vučić i Dodik kada im ukažete na stanje i položaj Srba u Crnoj Gori? Da, razumemo to, svesni smo toga. Razumiju i spremni su da u narednom periodu kroz zajedničke projekte i kroz zajedničke aktivnosti radimo na poboljšanju položaja i prava Srba u Crnoj Gori. Kolega Gariću, kako ste vi vidjeli i razumeli današnji sastanak predstavnika kulturnih institucija Srba u Crnoj Gori i dela crnogorske opozicije sa premijerom Vučićem? Pa to je logičan jedan događaj. Jednostavno, država Srbija mora da bude aktivno uključena u ono što se dešava u Crnoj Gori. Iz činjenice, naravno, da u Crnoj Gori jednostavno živi ogroman broj Srba i da su veze između Srbije i Crne Gore istorijske, toliko bliske i jednostavno država Srbije u svakom trenutku mora da bude na liniji sa svim onim što se dole dešava, posebno ako se događaju stvari poput ovoga što imamo posljednjih godina, a evo sad u posljednjih meseci eskalacije nove, gde se Srbi, pripadnici srpske nacionalnosti dole žale na ugrožavanje prava, na elementarne neke civilizacijske norme koje su im dole
ugrožene, tako da je to jedna potpuno logična stvar. Sada, koliki je prostor i kolika je mogućnost države Srbije i premijera Vučića da tu pomogne i da se u to umeša, to je sada veliko pitanje. Ja mislim da Srbija iz raznih razloga koji su jednostavno posljedica svega onoga što se ovde dešavalo prethodnih 20 godina na ovom prostoru, nema prevelike mogućnosti da utiče u nekoj velikoj meri. Činjenica je da su odnosi između Crne Gore i Srbije, između vlasti u Crnoj Gori i vlasti u Srbiji od 2012. godine krenuli uzlaznom putanjom. Da su premijer Vučić i to skorašnji premijer Crne Gore i aktuelni predsjednik Demokratske partije socijalista gospodin Đukanović u dobrim odnosima i da su te relacije između zvanične Podgorice i zvaničnog Beograda na mnogo višem nivou nego što je to bio slučaj do 2012. To je ono što mi možemo da zaključimo gledajući ovako sa strane, posebno mi iz Beograda. Jednostavno, čini se ipak da je to na ličnom planu između Mila Đukanovića i Aleksandra Vučića, da je to neki njihov lični dobar odnos. Ne čini mi se da je to poboljšanje odnosa zapravo zaista ono suštinsko između Srbije i Crne Gore koje svi očekujemo i koje bi trebalo da se negde vrati u nekakvu normalu. Tako da mi tu zavisimo faktički od njihovog nekakvog međusobnog dogovora i njihovog prijateljstva koje očigledno negde postoji. To je vidljivo na osnovu ovoga što i vi kažete. Ali kada sam rekao malo pre koliki je kapacitet Srbije, mislio sam nezavisno od toga ko je na vlasti u Srbiji u ovom trenutku. Srbija je prošla kroz jedan jako loš period iz koga je izašla kao država označena jednom negativnom konotacijom velikosrpskog hegemonizma na Balkanu, na prostoru bivše Jugoslavije posebno, a finale cele te priče se dogodilo u Crnoj Gori gde je Srbija, država i uopšte srpski narod označio kao remetilački faktor u Crnoj Gori, kao faktor koji isprečava formiranje države Crne Gore i na tom talasu, da kažemo, otvorenog neprijateljstva prema Srbiji i nastala država i proglasila nezavisnost 2006. Crna Gora. I sve ono što se iza toga dešavalo, samo je jednostavno logičan sled događaja u tom nekom odnosu između DPS-a i Mila Đukanovića kao čovjeka koji tu politiku oličava i predvodi i sa druge strane opozicije koja je negde označena kao prosrpska i gde se faktički vodi neki konstantni rat između te Crne Gore Milove i ove Crne Gore opozicione prosrpske. Mi smo sada došli u 2016. godini u taj jedan moment koji je sada negde, da kažemo, kulminacija svega toga, gde na ulasku Crne Gore u NATO pakt i negde u nekom smiraju političke neke karijere Mila Đukanovića, koji bi trebao, jel da, negde uskoro da konačno bude dole zamenjen i da ne samo on, nego čitava ta partijska i državna struktura koja dole drži čvrsto vlast sve ove godine, unazad 25 godina i možemo to da i dalje negde u istoriju vratimo, jer faktički u Crnoj Gori jedinoj zemlji na prostoru bivše Jugoslavije nije došlo do promene vlasti od 45. na ovamo. To je jedan sled, kontinuitet jedan koji je vrlo jasan i u svom tom nekom ambijentu i okolnostima koje imamo, trenutno mi smo sada u poziciji da moramo da kao država Srbija pre svega brinemo o interesima naših sunarodnika koji žive u Crnoj Gori, a da gledamo šta će da se desi na tom političkom planu u Crnoj Gori i da vidimo da li je zaista vreme da se dole dođe do nekih političkih promjena i da državu Crnu Goru predvode u budućnosti neki novi ljudi, da li će to biti Demokratski front ili čitava ta opozicija zajedno ili šta će tu da se dogodi, to je sada nešto što je ovako zanimljivo. Imaju li Srbi u Crnoj Gori razloga za optimizam posle razgovora sa Dodikom i Vučićem? Ja mislim... I da li je moguće postići kompromis između Srba u Crnoj Gori
i DPS-a da se položaj prava Srba poprave? Ja mislim da imamo razloga za, tako da kažem, umjereni optimizam nakon ovih sastanaka sa premijerom Vučićem i predsjednikom Dodikom. Vjerujem da se neće sve završiti na jednom sastanku i najave nekih aktivnosti me ohrabruju. A što se tiče Demokratske partije socijalista i položaja Srba, ja mislim da Đukanović treba da zna da Demokratski front u ovom trenutku predstavlja drugu polovinu Crne Gore. On sa nama može da pregovara, može sa nama i da se svađa. Treće ne postoji. Dakle, Crna Gora je potpuno podijeljena po svim šavovima gore nego prije 16. oktobra i prije održavanja izbora. Kakva je trenutno situacija u Crnoj Gori? Formirana je 41. vlada, za premijera je izabran Duško Marković. Ovo je, čini mi se, prvi put od uvođenja višepartijskog sistema da prilikom izglasavanja vlade kompletna opozicija je bojkotovala i parlament i izbor nove vlade. I izbor nove vlade. Šta to pokazuje? To pokazuje da je kompletna opozicija svjesna da je Đukanović i na dan izbora i prije izbora koristio sve one mehanizme zloupotreba i zbog gledalaca, dakle, vladu čine Demokratska partija socijalista, socijaldemokrate, Ivana Brajovića i manjinske stranke. Dakle, Bošnjačka stranka, Hrvatska građanska inicijativa i koalicija Albanaca. Kad smo kod Hrvatske građanske inicijative, samo jedan simptomatičan detalj. Po specijalnom izbornom zakonu koji se odnosi samo na Hrvate u Crnoj Gori, njima je dovoljno 1300 glasova da dobiju jedan mandat. Pošto Hrvati dominantno žive u Boki Kotorskoj, dominantno u Tivtu, oni nisu dobili 1300 glasova gdje žive Hrvati. Znate li gdje su oni dobili glasove? Glasove su dobili na sjeveru Crne Gore gdje žive pravoslavci. Dakle, Demokratska partija socijalista je obezbijedila, jer je to najjeftiniji mandat Hrvatskoj građanskoj inicijativi, ulazak u Skupštinu Crne Gore, jer su znali da ne mogu u Tivtu da dobiju, jer ih, znači, ni njihovih narodnih glasa, znali su da ne mogu da dobiju, a onda su na sjeveru Crne Gore dominantno glasali Hrvate i Hrvati su dobili jedan mandat koji je, dakle, u stvari mandat Demokratske partije socijalista. Dakle, to je vlada koju u ovom trenutku čine Demokratska partija socijalista, socijaldemokrate, Bošnjačka partija sa 2 mandata, Hrvatska građanska inicijativa sa 1 mandatom i albanska koalicija također sa 1 mandatom. Na drugoj strani je 18 poslanika Demokratskog fronta, 9 poslanika koalicije Ključ, 8 poslanika Demokratske Crne Gore i 4 poslanika Socijaldemokratske partije. Ovo je po prvi put, posle duže vremena, da imamo ujedinjenu crnogorsku opoziciju oko ključnih stvari, a to je nepriznavanje rezultata izbora, bojkot parlamenta i insistiranje na nezavisnoj međunarodnoj istrazi koja treba da utvrdi sve ono što se dogodilo 16. oktobra pod takozvani, a misli se na takozvani državni udar. Mi nismo bili na, bojkotovali smo konstitutivni parlament, bojkotovali smo izbor nove vlade i nadam se da ćemo u narednom periodu izaći sa konkretnim predlozima daljeg našeg alternativnog djelovanja. Šta se desilo 16. oktobra? Dakle, u danu izbora, državni udar, pokušaj izazivanja haosa, sukoba u Crnoj Gori. Specijalni tužilac Milivoj Katnić se oglasio, oglasili su se iz vrha Demokratske partije socijalista. Šta se desilo 16. oktobra? Sve je uprto ka Demokratskom frontu i ka Rusiji. Dakle, pojedine strukture iz Rusije, deo vojne službe GRU, dvojica ruskih državljanja, pominje se zamjenik generalnog sekretara Jedinstvene Rusije Sergej Železnjak, da su organizatori puča u Crnoj Gori sa pojedincima iz Demokratskog fronta. Potpuno je jasno da se aludira na gospodina Andriju Mandića i na vas. U prilog tome pojavljivali su se snimci sa predizbornih skupova na kojima vi, gospodin Mandić, najavljujete zapravo da će 16. oktobra da se desi juriš. Pojasnite i razjasnite šta se desilo 16. oktobra. Vrlo je važno. Čitava ta optužnica i čitava ta konstrukcija za državni udar je planirana i bazirana na osnovu naših govora u izbornoj kampanji. Dakle, niko od nas u našim govorima i obraćanjima građanima Crne Gore na našim skupovima
nije najavljivao državni udar. Pa mi bi bili prvi teroristi i pučisti na svijetu koji najavljuju javno državni udar 10 dana, 15 pred održavanje izbora. Ja sam čovjek koji je koristio juriš, ali juriš na biračka mjesta od 7 do 20 časova da osvojimo glas više od Demokratske partije socijalista. Kolega Andrija Mandić je jasno 14. oktobra saopštio građanima Crne Gore: nemojte izlaziti na ulice prije nego što dobijete jasne političke stavove od nas. Ali sad... Vi ste na predizbornim skupovima, na mitinzima koristili zapaljiv govor. Tako je. Mi smo koristili politički zapaljive govore isto kao što ih je koristio i Milo Đukanović. I mi stojimo iza govora, ali ni u jednom našem govoru nema jedan element mržnje. Vratit ću vas na 2003. godinu. Pa evo, Tomislav Nikolić je saopštio na oproštajnom mitingu Vojislava Šešelja i poručio Zoranu Đinđiću: ako neko sretne Zorana Đinđića u narednih 3-4 dana, neka mu kaže da je Josip Broz Tito imao problema sa nogom. Pa onda po toj logici bi trebalo da zaključimo da je Tomislav Nikolić inspirator i organizator ubistva na premijera Zorana Đinđića. Dakle, mi jesmo koristili zapaljive govore, ali smo samo odgovarali na napade koje je Đukanović upućivao prema nama, nazivajući nas srpskim plaćenicima, nazivajući nas ruskim plaćenicima. I sad kad pogledate, gospodine Jovanoviću, dolazimo na glavnu tezu da se Srbi pokušaju predstaviti kao antidržavni element. Zašto nije optužen, recimo, Nebojša Medović? Ili bilo ko iz ovog, aj tako da kažem, procrnogorskog dijela unutar Demokratskog fronta? Ne. Optuženi smo Andrija Mandić i ja, zato što se nacionalno izjašnjavamo Srbima i treba da se pošalje poruka: evo i Knežević i Mandić, Srbi. Premijer Srbije je također potvrdio da se spremalo zlo u Crnoj Gori i da ono što je on čuo jednostavno govori da je postojala namera da se u Crnoj Gori izazovu neredi i sukobi. Prvo, ja želim da saopštim ovdje vama i gledalcima i u Srbiji i u Crnoj Gori i u regionu da ni Milan Knežević, ni Andrija Mandić, niti bilo jedan član predsjedništva Demokratskog fronta, funkcioner, član i simpatizer nema nikakvih veza i kontakata ni sa Dikićem, ni sa Sinđelićem, ni sa Velimirovićem, ni sa ovom dvojicom Rusa, Širokovim i Popovim. Dakle, spreman sam ne na zemaljskim sudovima, na božjim sudovima, na božjim i zemaljskim poligrafima da dokažem tu istinu, ali onda pozivam i Mila Đukanovića da zajedno pođemo na poligraf i da utvrdimo ko govori istinu. Dakle, nijedan jedini funkcioner i član Demokratskog fronta nema veze sa tim. Znate li ko je prvi saznao za takozvani državni udar u Crnoj Gori u nedelju? Televizija Pink. Televizija Pink je od 8 sati ujutro uz kajrone i uz snimke govorila da je uhapšena grupa srpskih nacionalista koja je trebala da izazove nerede za potrebe određene političke partije, bukvalno crtajući Demokratski front. Dakle, srpski nacionalisti, dominantno kažu četnici, uhapsili su jednu gospođu sa 62 godine, nekog čovjeka od 70 godina, nekog klinca od 17 godina, uhapsili su ljude koji nisu ni služili vojsku, ali uhapsili su Srbe. Oni su ubrzo i pušteni. Nisu svi pušteni. Ono što je suština jeste da su napravljeni sporazumi o priznanju krivice sa tužilaštvom. Sad ćemo da dođemo do toga. Sad ćemo da dođemo do toga. Dakle, na dan kada se izbora objavljuje da je u Crnoj Gori pokušan državni udar i kad to dobijamo potvrdu od direktora policije preko državnog medija televizije Crne Gore, onda izbori ne mogu da se održe. Znači, u Ustavu Crne Gore jasno piše: ne možete održati izbore na dan. Znači, ne saziva se Savjet za nacionalnu bezbjednost. Đukanović kaže da nije imao pojma. Filip Vujanović kaže da nije imao pojma. Pa kakav je to državni udar da niko nije imao pojma, a onda kažu da su, post festum kažu da su imali informacije 5 dana ranije. Dakle, informaciju o državnom udaru prenio je Pink u 8 sati ujutro. I to je bila glavna informacija. Ono što je zanimljivo jeste da iz DPS-a optužuju vas za državni udar u koordinaciji sa pojedincima iz Rusije, a vi optužujete Demokratsku partiju socijalista da su oni organizovali i sve to izrežirali. Sad ću da vam dam jednu ekskluzivu. Kako doći do istine? Evo, ja ću da vam kažem. I da li će se ikada istina saznati o ovom državnom udaru? Ja znam šta je istina. Ja znam šta je istina. Istina je da su lideri Demokratskog fronta trebali da budu mete 16. uveče, da budu ubijeni i da budu prikazani kao osobe koje su jurišale na... To tvrdite vi. Iz DPS-a kažu dijametralno suprotno. Evo, dozvolite, ja ću vam kažem zašto ja to tvrdim. Ja pitam, da li će građani ikada saznati punu istinu o onome što se dešava 16. Ovo je informacija ili trebalo da se desi 16. Dozvolite, ovo je informacija
koju smo mi u nedelju 16. oktobra dobili od ministra unutrašnjih poslova Gorana Danilovića. Goran Danilović je pozvao Andriju Mandića i saopštio mu da je planirana likvidacija nekog od lidera Demokratskog fronta samo ako se pojavimo na ulicu tog dana. Dakle, to je informacija koju je Goran Danilović, ministar unutrašnjih poslova, dobio. On je prije toga razgovarao sa Milivojem Katnićem. Ja ne znam da li mu je Milivoje Katnić saopštio to, ali dakle, mi smo imali informaciju da ćemo mi biti likvidirani. I sasvim je logično. Dakle, mi izlazimo na ulicu, ova grupa saradnika policije izaziva incidente, a mi bivamo ubijeni zbog toga što Đukanović želi da zaštiti crnogorsku nezavisnost i onda nas treba da prikazuju kao Dušana Spasovića Šiptara i ostalu ekipu koja je ubila Đinđića, a on krvlju betonira privatnu državu koju je napravio u maju 2006. godine. Tako da ja sad ovdje tvrdim da smo mi trebali da budemo mete, a tužilac je u prvom svom obraćanju saopštio da nema elemenata za bilo kojeg političara, a sada nakon intervjua specijalni tužilac, nakon intervjua koji je Đukanović, gle čuda, dao televiziji Pink, saopšteno je da smo mi trebali da uradimo sledeće. Zamislite ovo u sprdnju. Znači, mi treba da pozovemo naše pristalice, naše rođake, kumove, prijatelje, braću, da izazovemo krvoproliće, dakle da ih ubijemo, pa da onda ovaj Dikić i ostala ekipa uđu u skupštinu i pozovu telefonom ili daju telefon nekom od nas da pozovemo Đukanovića da dođe u skupštinu, da ga uhapsimo ili da ga ubijemo i da onda njegov leš prebacimo preko skupštine. Kolega Gariću, pratili ste sve ovo što se dešavalo u Crnoj Gori od dana izbora, dakle od 16. oktobra pa nadalje. Kakvi su vaši utisci? Evo, slušam baš šta govori gospodin Knežević. Po meni su tu stvari vrlo jasne i vrlo proste i ne vidim ništa što je onako nejasno posle svog ovog vremena iza izbora i iza te noći koja je bila, trebala da bude dramatična, a nije. Nikakvog državnog udara dole nije bilo, niti je bio planiran. To nam govori onako zdrava logika kad pogledamo šta se sve desilo. Da je bio državni udar, znači državni udar podrazumeva da neko u državi Crnoj Gori, politička grupacija nekakva, ili neka dovoljno jaka grupa ljudi, planira, priprema i organizuje smaknuće ljudi sa vlasti i nasilno preuzimanje vlasti. Da je jedan takav dokaz bio za članove opozicije, za ljude iz opozicije, za predvodnike Demokratskog fronta i ljude koji su tu još oko njih, pa ja mislim da Milo Đukanović ne bi časio časa, nego bi ih sve pohapsio istog dana ili dan pre toga, ili čim bi mu se ukazao prvi dokaz za tako nešto da bi to uradio. A da idemo sa pričom da je državni udar organizovao nekakav Sinđelić i Bratislav Dikić i neki ljudi koji su onako, koji izgledaju apsolutno zalutali kao deo jedne loše predstave, ono što smo videli tog dana na televiziji, kako je hapšeno dole i ko su ti ljudi koji su privedeni i optuženi za organizaciju državnog udara, to je zaista onako smešno. Posebno ako se uzme u obzir i činjenica da se optužuje država Rusija. Kao neko ko stoji... To je zanimljivo, kolega Gariću, to je zanimljivo zato što je optužen, dakle, zamjenik sekretara jedinstvene... Izvinite, nije optužen Željeznjak, više ne. Znači, sad su optuženi samo Širokov i Popov. Oni su bili u konstrukciji Rešetnikov, Željeznjak i Viktor Kolmanovski. I deo vojne službe GRU. Da. Dakle, to je htjeli... Ali gde su ti Rusi? Da li je moguće da nijedan Rus nije uhapšen? Da ga nije bilo u Crnoj Gori? Ne samo da... Znači, optužene... A gde su ti pripadnici specijalne vojne grupacije Ruske? Ali ruska država ne reaguje. Dakle, ruski ambasador u Crnoj Gori, ja nismo videli da je upućena protestna nota. Da li vi, kolega Jovanoviću, mislite da su ruski ovi specijalci iz formacije GRU zaista planirali i trebali da učestvuju u tome dole, da se to ne bi dogodilo? Jednostavno, dole bi bilo nekog čuda. Da je zaista jedna takva formacija to trebala da izvede. Pre 7 ili 8 dana, konkretno, dakle, dvoje ruskih državljana, Popov i Širokov, deo vojne službe GRU i pominjanje Sergej Železnjak, zamjenik sekretara jedinstvene Rusije. Vi kažete da sada više... Ali to je na nivou sve optužbi bez ikakvog dokaza. Čudno je da ruska država ne reaguje. Ruski ambasador ne reaguje Marija Zaharova, ne reaguju iz jedinstvene Rusije. Prosto je neverovatno da niko od ruskih zvaničnika
na ovakve ozbiljne optužbe nije reagovao. Dakle, to otvara jedno polje sumnji i baca senku na sve to što se dešavalo 16. oktobra. S druge strane, premijer Srbije je u nekoliko navrata rekao da je svojim ušima čuo šta se spremalo 16. oktobra u Crnoj Gori. Dakle, i premijer Srbije potvrđuje da su postojale namere da se u Crnoj Gori izazovu sukobi i haos. Dozvolite, prvo, znači što se tiče Rusije, bili su demanti i bila su jasna određenja. Prvo je reagovao gospodin Dimitrij Peskov, potporov Kremlja, zatim je reagovala Marija Zaharova, zatim je reagovao Sergej Željeznjak kao zamjenik generalnog sekretara Jedinstvene Rusije koji se bavi spoljnom politikom. Danas imamo ambasadora Čepurina. Znači moje mišljenje da je Đukanović u stvari sve vrijeme želio žešći fajt sa Rusijom, žešći odgovor od Rusije, kako bi mogao da počne da kukumavče svojim NATO partnerima. Vidite šta radi Rusija od male Crne Gore zbog moje NATO lojalnosti prema vama, dajte što prije, ubrzavajte tu ratifikaciju protokola. I kao što vidite, krenulo je posle 16. oktobra sa ratifikacijom protokola. Imamo, znači, ratifikaciju protokola u Češkoj, evo imamo ratifikaciju protokola u Njemačkoj i imamo veliki lament nad zle hudom NATO sudbinom Crne Gore od generalnog sekretara Jensa Stoltenberga i imamo veliki lament od onog potpredsjednika NATO alijanse Wilsona koji optužuje Rusiju, a on je lično učestvovao u Majdanu i organizovanju narandžaste revolucije u Ukrajini. I, znači, Rusija je, čini mi se, reagovala onako kako treba da reaguje prema Crnoj Gori. Apsurd je, gospodine Kneževiću, da Demokratska partija socijalista i Jedinstvena Rusija imaju sporazum o saradnji... I to prvi sporazum, 2011. Dakle, sporazum o saradnji i strateškom veze djelovanju. Crne Gore i Rusije su tradicionalno istorijski, to je valjda poznata činjenica. Dakle, taj sporazum je i dalje na snazi. Taj sporazum nije raskinut. Ruski ambasador iz Crne Gore nije povučen i nije pozvan na konsultaciju u Moskvu. Posle ovakvih optužbi, u najmanju ruku, ono što je logično jeste da ruska država pokaže ozbiljnost i odlučnost što se tiče takvih optužbi. To nismo vidjeli. Ja samo želim još jedan detalj. Ja sam bio prije nekoliko dana zajedno sa kolegom Mandićem u zvaničnoj posjeti Rusiji. Mi smo se sreli sa savjetnikom predsjednika Putina, vodećim ruskim ekonomistom gospodinom Sergejom Glazevim. Sreli smo se sa potpredsjednikom Dume Petrom Tolstojim, upravo tražeći razjašnjenje i da najzad rasvijetlimo sve te okolnosti da dođemo do istine. Znate šta su nama rekli u Rusiji? Na više adresa. Da po njihovim informacijama ta dvojica Rusa uopšte ne postoje. I oni pokušavaju da ih nađu. To je informacija koju smo mi dobili na zvaničnom nivou u Rusiji. To želim da znate. A sada, znači dobijamo novi preokret u Crnoj Gori. Sada ovaj čuveni Paja Velimirović, vlasnik javne kuće u Zubinom Potoku, koji će sad, valjda danas da prizna krivicu, kaže da nije trebao da preda telefon Dikiću, nego nekom Rusu. Znači, on je trebao da preda telefon Rusu. Sad ja pitam vas, kako je taj Rus ušao u Crnu Goru? I kako je taj Rus izašao iz Crne Gore ako Crna Gora ima obezbeđenu granicu i ako ima svoje bezbjednostni segment? Drugo, izvinite, vrlo je važno, premijer Vučić je rekao sljedeće, da je on čuo nekakve telefonske razgovore. On jednom nije rekao da je čuo da su to radili Rusi, da je to radila GRU, da su to radili bilo kakvi politički zvaničnici iz Rusije i što je meni vrlo važno, a to nam je potvrdio i danas, da nijedan političar iz Crne Gore nije imao veze sa tim. A dajte, molim vas, naša kampanja... Dakle, samo moment. Dakle, na današnjem sastanku sa premijerom Vučićem rečeno je od strane premijera, kako vi kažete, da niko od političara iz Crne Gore... Nije imao veze sa državnim udarom, niti je planirao krvoproliće. To je, dakle, saopšteno na današnjem sastanku. Znači, to je... Sigurno nije trebalo očekivati da Putin organizuje konferenciju za štampu na kojoj će se baviti Crnom Gorom. Naprimjer, ja to ne bi u životu mogu da očekujem da će da se dogodi. Ipak je Crna Gora suviše mala država i ne toliko bitna u jednom sada međunarodnom kontekstu kakav je posebno, gde velike države poput Sjedinjenih država i Rusije imaju mnogo većeg posla i mnogo većih briga nego šta se desilo u Crnoj Gori i da li je neka partija tamo optužila drugu partiju da je organizovala državni udar, pa iza njih stajali nekakvi elementi iz Rusije ili odavde. Mislim da nije trebalo očekivati iz Rusije nikakvu sad pompeznu reakciju te vrste i to ne znači ništa što se oni nisu oglasili i doneli neki dokument kojim bi sada Crnu Goru, ne znam, upozoravali ili kažnjavali za sve to posebno. Logično bi bilo da su
da je ambasador uputio protestnu notu, da je pozvana konsultacije. Dakle, vlast, ne partija, vlast u Crnoj Gori je optužila rusku državu da ima veze... Ali da li je, ja se izvinjam, ja sada ne znam, da li je neko iz vlasti Crne Gore, iz vlade, uputio ambasadi Rusije ili državi Rusiji bilo kakav protest? Nikakvu zamolnicu, niti... Jer vi odgovarate na nešto što vam zvanično stigne. Znači, u Rusiji... Vi ne odgovarate na neke priče, rekla, kazala... Ambasada Rusije u Podgorici je saopštila da nije dobila nikakvu protestnu notu, niti je dobila bilo kakvu zamolnicu. Zna se kako ide diplomatski prekret. Zamolnicu vezano za ovu dvojicu pomenutih Širokova i Popova. Znači, da li će se ikada saznati šta se dešavalo tog 16. oktobra? Hoće li građani dočekati... Gospodine Ivanoviću, ko ima najveću korist od ovog državnog udara? Demokratska partija socijalista. Mi znamo što se desilo 16. Da li će građani Crne Gore dočekati pravosnažne presude... Evo, ja znam kažem kako će to da bude. Ovu grupu ljudi koja je uhapšena i optužena za ova krivična dela. Postaje specijalni svedok saradnik. I prvi organizator terorističkog napada u istoriji terorističkih akcija, počevši od drevnih civilizacija do današnjeg dana, koji se dobrovoljno predaje i dolazi vladinim avionom Crne Gore u Crnu Goru. Znači, on postaje specijalni svedok saradnik. Paja Velimirović priznaje krivicu. Ne znamo kakvu krivicu, na koliko godina će se nagodbi, ne znamo kako može da se napravi nagodba, jer u crnogorskom zakonu nema nagodbe za pokušaj terorizma. Ova dvojica Rusa, po našim informacijama, ne postoje. To smo dobili u Rusiji. I oni se nikad neće naći. I dakle, bit će vam sledeće. Da Rusija ne želi da isporuči Ruse koji ne postoje, imamo Paju Velimirovića, da kad bi Crna Gora uhvatila Ruse, onda bi Rusi rekli ko je to trebao da preuzme barjak i da komanduje zauzimanjem Skupštine i ubistvom Mila Đukanovića. Ali ćemo zato, kolega Mandić i ja, dominantno ja, zato što, ja najbolje govorim ruski u predsjedništvu Demokratskog fronta, biti vječito osumnjičeni sa vječitim pozivom na linč, zato jer smo planirali krvoproliće u Crnoj Gori. Ja sam prije nedelju dana, gospodinu Ivanoviću, dao jedan kratak intervju na ruskom jeziku televiziji Cargrad, u studiju bio Leonid Rašetnikov, televizija Pink, 15 dana vrti taj intervju i govori ovo je dokaz da je planirano krvoproliće u Crnoj Gori, jer gospodin Knežević govori ruski bolje nego što govori srpski. Zamislite kakva je to medijsko monstruozna optužba. Eto tako će se završiti sve. Kakav je plan vas i vaših kolega? Da li se nastavlja bojkot parlamenta? Da li ćemo ponovo gledati protestne šetnje? Postoji li neka platforma za naredni period? Ja mislim da će opozicija u Crnoj Gori vrlo brzo izaći sa zajedničkom platformom. Nakon prvih sastanaka posle održanih izbora dogovorili smo se da bojkotujemo parlament, da ne priznajemo rezultate izbora i da insistiramo na međunarodnoj nezavisnoj istrazi koja bi rasvijetlila sve što se desilo 16. oktobra. Demokratski front je predložio da se odmah razmotri model protesta i mirnih demokratskih šetnji, pod uslovom da bude čita opozicija. Zato što je gospodin Krivokapić Tako je. To u ovom momentu isključio. I mi smo odmah rekli, ukoliko ne želi čita opozicija, ne želimo da narušavamo jedva Dakle, zamisao je da sve što se bude radilo bude zajedničko i odluke donesene konsenzusom. Gospodin Krivokapić je tada spomenuo varijantu i mogućnost formiranja vlade u Sjenici. Danas imamo ideju o formiranju parlamenta u Sjenici. Kao Demokratski front smo zainteresovani da razgovaramo na tu temu. Spremni smo da damo neke predloge, spremni smo da damo neke modifikacije, ali da predložimo još niz konkretnih političkih aktivnosti koje bi dodatno učvrstile opoziciono jedinstvo i koje bi dovele do Premijer Marković je uputio poziv opoziciji... Naravno, delo opozicije koji je bio sa njima u vladi. Dakle, poziv je upućen koaliciji Ključ, gospodinu Krivokapiću i Aleksiju Bečiću. Svima osim Demokratskog fronta. Ne mogu Srbi. Dakle, ne mogu Srbi. Ostatak opozicije je to odbio. Naravno. Može li biti stabilna vlada sa 42 poslanika? Upravo je Duško Marković to uradio zato što je svjestan krhkosti njegove vlade. On zna da sa 42 poslanika ne može da ima stabilan ni parlament, niti stabilnu vladu i on je u stvari želio zbog međunarodne zajednice da pošalje fikciju
kako je u Crnoj Gori sve u redu ako uđe neka parlamentarna partija, izuzev naravno Demokratskog fronta, jer smo mi proglašeni za zločinačku terorističku organizaciju, ali da vam kažem, Demokratski front nema namjeru da ulazi, niti ikad razmišljao. Što se tiče Demokratske partije socijalista i Mila Đukanovića, nećemo se sa njima miriti posle sve ove hajke kroz koju prolazimo od 2006. do današnjeg dana, što bi narodni pijač rekao, ni kosti nam se neće po zemljom pomiriti. Dakle, sa Demokratskom partijom socijalista se nećemo miriti. Može li Crna Gora normalno funkcionisati ako je ovako podeljena? Gospodine Jovanoviću, mi smo u našoj kampanji saopštili 3 glavna pitanja i 3 glavne teze koje treba da pomire Crnu Goru. To je da se mora organizovati referendum o učlanjenju Crne Gore u NATO. Ako Đukanović tvrdi da ima većinu, neko organizuje referendum. Drugo je ukidanje odluke o priznanju takozvane države Kosovo i Metohija. I treće, ukidanje sankcija Rusiji. Dakle, to su 3 pitanja koja smo mi propagirali sve vrijeme u našoj kampanji. A Đukanović je to najviše napadao govoreći da je to dokaz antidržavnosti. Ali, gospodine Kneževiću, to što ste vi proklamovali u kampanji, vaše kolege iz drugih opozicionih stranaka takođe se ne slažu sa tim. Ali ovako ćemo sad to da gledamo uskostranački. Znači, Demokratski front je osvojio više glasova nego svi oni zajedno. Znači, treba da se zna da je Demokratski front najjača opoziciona snaga u Crnoj Gori. I u ovakvim okolnostima, ovako pokradenim izborima. Mi nećemo ni za jotu odustati od naših spoljno-političkih stavova. Koalicija Ključ, Demokrate i gospodin Krivokapić imaju... Oni imaju, ja Krivokapića, pošto mi ono još uvijek, još doživljam kroz onaj refleks vlade, oni zajedno imaju 21 mandat, a mi kao Demokratski front imamo 18. Kao što vidite, mi smo se dogovarali oko onih pitanja oko kojih možemo da se dogovorimo. Dakle, oni znaju naše političke stavove, mi znamo njihove, ne želimo da nam tutorišu, ne želimo da oni traže od nas da nas ideološki oblikuju, nećemo ni mi njih, želimo da postignemo konsenzus oko bojkota parlamenta, alternativnog političkog djelovanja koje će dovesti do privremenih izbora. Kolega Gariću, evidentno je da će se u Crnoj Gori nastaviti ova kriza i da vlada sa 42 poslanika teško može normalno da funkcioniše. Ono što ja, ovako sada slušajući gospodina Kneževića i čitajući šta se dole sve dešava, vidim, meni deluje da oni promašuju suštinu. Mislim na opoziciju kada se sada određuje prema ovome sve što se dole događa. Mislim da oni jednostavno imaju puno pravo i prostor da zapravo oni iznesu tvrdnju da je u Crnoj Gori izveden državni udar. Ali da taj državni udar je izveo Milo Đukanović i njegova partija. Jer ovaj način na koji su oni formirali novu vladu, kako su zadržali vlast, kako je protekao izborni dan u Crnoj Gori, šta se sve desilo oko izbora, to je zapravo neka vrsta nasilnog preuzimanja vlasti. I to je po definiciji državnog udara mnogo bliže državnom udaru nego ono što je izneto kao optužnica 16. na dan izbora o organizaciji državnog udara. Da li je očekivano za vas to što su manjine očekivano, apsolutno. Tu nema šta da se čudimo, apsolutno. Pa dobro, pa to je bilo apsolutno jasno da će oni u tom zbiru, u toj matematici to da naprave. Ali naravno da broj od 41 poslanika... 42, koliko god, ni blizu ne omogućava normalan rad parlamenta, stabilnost političku u Crnoj Gori, legitimitet premijeru Markoviću. Ali manjine su preuzele jednu veliku odgovornost u ovom momentu. Dakle, Crna Gora je podeljeno društvo. Bez obzira na velikodušnu ponudu od strane čitave opozicije, čini mi se da je jedna ponuda manjinskim partijama glasila da manjine same formiraju vladu uz podršku opozicije. Ali Crna Gora je definitivno specifičan slučaj i to je država koja funkcioniše po jednom malo drugačijem političkom modelu nego što možemo da razgovaramo kada pričamo o, ne znam, Belgiji, Francuskoj ili Švedskoj ili možda čak evo i ovde kod nas u okruženju. Sloveniji i Hrvatskoj. Znači, Crna Gora je društvo koje je na jednom zaostalom stepenu tog nekog svog političkog razvoja,
Jednostavno, oni nisu dole kao društvo još došli do faze u kojoj bi mogli da se izbore sa ovako jednom situacijom koja je komplikovana. Oni imaju jednostavno nasleđe koje to društvo drži u jednoj začaurenosti gde se traži uvek neki taj jak lider, jel da, koji će da povuče, koji će da drži stvari pod kontrolom. Milo Đukanović se nametnuo pre izvesnog vremena, drži to dole i dalje. Jednostavno, mala država, malo ljudi, kontrola jako velika. I ja, gledajući to ovako sa strane, nisam neki sada preterani da kažem, ajde, poznavalac zaista do detalja šta se sve dole događa, ali mogu da zaključim na osnovu nekih svojih porodičnih kontakata, prijateljskih koje imam u Crnoj Gori, na osnovu toga što mogu da pročitam i da čujem. Ja ne vidim zaista mogućnost da će Milo Đukanović ikada prepustiti vlast dole mirnim demokratskim putem opoziciji. I posebno opoziciji koja je ovoliko rascepkana. Ona jeste sada u nekoj svojoj najsložnijoj, da kažemo, varijanti. Ali to je još uvek daleko od jednog jakog fronta koji može Mila Đukanovića da ugrozi na zaista suštinski način. To smo videli i 16. Jer jednostavno, kako kaže definicija pravna, ljudi koji su studirali pravo znaju, monopol fizičke prinude. Ko drži u rukama, taj drži vlast i taj drži državu. U Crnoj Gori to još uvek drži Milo Đukanović i njegova ekipa koja je tu oko njega najbliža. I on jednostavno ne vidim zaista da će to pustiti da ne uvredim i da vam ne govorim sada nešto što je... Imenovanje Duška Markovića za mandatara, ako vas dobro razumem, dimna zavesa. Pa naravno, pa dobro, Duško Marković je čovjek koji je iskusan političar, koji je dole odradio gomilu vrlo specifičnih i složenih poslova u toj vlasti u prethodnih 20 i kusur godina i on je sada čovjek koji ima jednu ulogu da sad u ovom trenutku stabilizuje malo stvari, da spusti tenzije, da bude taj koji će da daje ponude, da razgovara, da je pomirljiv. A iza toga, naravno, da on je napravio personalne promene u vladi. Jeste, pa to su sve stvari koje smo mogli da očekujemo. Milo Đukanović je sigurno da proba da predstavi jednu situaciju gde je došlo do nekih promena. Da se tamo stvari menjaju, da se demokratizuje društvo, da su neki novi ljudi tu stigli. Ali suštinski, evo, vi ćete mi ispraviti ako grešim, ja mislim da je i dalje dole Milo Đukanović broj 1. Dobro, šta možemo očekivati u narednom periodu? Nastavak sukoba, proteste ili spuštanje tenzija i dogovor o novim izborima? Ja ne vidim velikog prostora za spuštanje tenzija. Očigledno da je kod gospodina Đukanovića i jedan faktor straha u pitanju. U strahu su velike oči, pa onda vi vidite državni udar na svakoj strani. To što je on dole uradio 16. to može da bude i posljedica njegovog realnog straha, jer on sigurno zna kako je vladao i šta je sve radio i svestan je on da može nekome negde da padne na pamet da načini nekakvo zlo. Međunarodna zajednica... Tako da će biti jako teško to pomiriti, biti jako teško, posebno jer se očekuju sada dalje stvari vrlo tenzične, vezane za NATO pakt, vezane za taj odnos sa Rusima, što sigurno treba posmatrati i kroz prizmu direktnih odnosa koje očekujemo da vidimo kakvi će biti između Sjedinjenih Američkih Država po stupanju na dužnost predsjednika Donalda Trumpa i njegovih tih relacija o kojima se govori sa Vladimirom Putinom, gde možemo da očekujemo možda da se mimo plana... Reakcija iz međunarodne zajednice nema. Dakle, stavovi i poruke koje smo imali prilike da čujemo i pročitamo u proteklih 10-ak dana su manje ili više identične kao što je to bio slučaj pre 5 ili 10 ili 15 godina. A to nam govori o tome koliko zapravo te velike sile i Zapad imaju zaista utisak da im je ovaj prostor naš ovde bitan. Posebno jedna Crna Gora koja je definitivno mala država bez nekog svog prevelikog uticaja, osim što jeste... Za međunarodnu zajednicu izbori su bili fair i demokratski, uz neke manje nepravilnosti. Uz razloga da se mnogo mešaju. Meni je vrlo zanimljiv ovaj detalj sada, ne znam, možda to neće biti od nekog prevelikog značaja, ali odluka Senata u Sjedinjenim Američkim Državama
koji treba da ratifikuje protokol o pristupanju Crnoj Gori, koji je pomeren sada i gde se ne zna u kom trenutku će doći do odlučivanja na tu temu, verovatno na januar je odloženo ili februar, kada se nova administracija uspostavi, to će biti suštinska odluka zapravo da li je Crna Gora u NATO ili nije. A vidjet ćemo da li tu postoji mogućnost i prostor za nekakve promene na direktnoj liniji i komunikaciji između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, pošto je očigledno da te dve velike sile odlučuju. Teško da se te odluke donose baš u parlamentu Crne Gore, tek tako ničim izazvano. Mislim da je to malo naivno posmatranje stvari, pa makar imali i 60 i 80 i apsolutnu podršku, a nemaju u ovom trenutku dole u Skupštini Crne Gore. A imamo i činjenicu da je, izvinjam se, da je Hoyt Brian Eve, zamjenik Josefa Bajdena, 10 dana pred održavanje izbora došao u Podgoricu. I u ambasadi SAD održao razgovor sa Đukanovićem, Krivokapićem i Dilom, aj tako da kažem, te pro-NATO opozicije. Da je došao neki ruski zvaničnik i diplomata u Crnu Goru i da je se pojavio na skupu Demokratskog fronta, mi bismo bili odmah zabranjeni i uhapšeni. Znači, to je uticaj Amerike na dešavanje u Crnoj Gori. Administracija odlazećeg predsjednika Baracka Obame je imala nameru i želju da taj posao oko ulaska Crne Gore u NATO pakt završi pre isteka njegovog mandata. Međutim, desilo se šta se desilo, malo su se termini pomerili, bili su izbori tamo, Trump je pobedio opet na jedan način koji je bio očigledno iznenađujući za njihove prilike i došlo se u situaciju koja je malo sada izmiče toj nekoj kontroli, da će o tome odlučivati nova administracija, novi kongres koji je republikanski, senat, gde može da dođe možda do nekog odlaganja... Pa to je malo verovatno da će doći. Odlaganja na tu temu. Malo je verovatno. Proces ratifikacije ide svojim tokom. Realno je... Ali zašto je Stoltenberg onoliko nervozan bio skoro kada je davo izjavu? Da treba požuriti što pre. Pa da se ubrza ta ratifikacija zbog situacije u Crnoj Gori, zbog podela, zbog nestabilnosti i tako dalje. A jel vi mislite da će ratifikacije donošene odluke u Skupštini Crne Gore smiriti podjelu u Crnoj Gori? Da. Ako je većinsko stanovništvo protiv učenja Crne Gore u NATO? Pa ankete su govorile da je većina građana Crne Gore za članstvo u Evropskoj uniji i NATO. Ne. Ankete koje je radio Đukanović preko Ipsosa i ovog... Dobro, Znači, mi imamo naša istraženja, ja tvrdim da je 60% građana Crne Gore... Ali na kraju krajeva, zar nije Đukanoviću najlakše da provjeri tu referendumsku volju? Referendum je jedini način da se to uradi onako i da to iza toga bude mirna jedna politička situacija u zemlji. Da nas nije NATO bombardovao. Znači, samo da znate. Ovako ostaje uvek prostor za manipulaciju. Crna Gora je više bombardovana nego Srbije. I po broju žrtava ima, kad se uporedi broj stanovnika. Gospodine Kneževiću, od partija koje su u parlamentu, većina partija, dakle, protiv članstva u NATO-u ste vi i Demokratski front i, čini mi se, gospodin Bečić. I ključan. Odnosno Demos i SNP. Ne, Demos i SNP... Ne, oni su jasno saopštili da neće glasati za NATO u Skupštini. Sloboda poslanicima da se izjasne da li su ili nisu za članstvo u NATO. Ja nisam za to izvučao. Dakle, za članstvo u NATO su Demokratska partija socijalista, Socijaldemokratska partija gospodina Krivokapića, Ujedinjena reformska akcija, manjinske partije i sloboda izbora što se tiče Demosa i što se tiče SNP-a. Za referendum su demokrate gospodina Bečića i Demokratski front. Dakle, kako god okrenete, vi ste u manjini. Ovdje samo postoji jedan ozbiljan problem, a to je sledeće. NATO je bombardovao Crnu Goru. Da NATO nije bombardovao Crnu Goru, pa i da razmišljamo o tome. Da li smatrate da bi referendum o ulasku u NATO doveo do toga da se tenzije spuste? Naravno. Pa to je osnovno. I bez obzira kakav bi ishod referenduma bio. Dakle, ako bi većina građana rekla da, želimo u NATO, vi bi tu odluku prihvatili... Naravno, na fair i demokratskom referendumu mi bismo prihvatili tu odluku. Ali činjenica da Demokratska partija socijalista i Milo Đukanović nisu spremni da raspišu referendum, govori sasvim dovoljno o tome kakve su njihove procene, kakav bi rezultat bio tog referenduma. NATO nije bio glavna tema u našoj kampanji. Dole se u glavu tačno zna svaki glasač i taj koji bi izašao na birališta i oni apsolutno sigurno imaju procenu šta bi bili rezultati tog referenduma. Da imaju 50%, 100% bi ga raspisali. Odmah bi ga raspisao. I išlo bi se na referendum. Novi izbori. Koliko je realno da dođe do novih izbora? Smatram, ako opozicija bude i dalje homogena, ako budemo imali niz aktivnosti, kao što je
ova najava vlade u sjenci, parlament u sjenci. Gospodin Krivokapić izašao sa predlogom da bi dogovor o novim izborima koji bi bili održani istoga dana, dakle kada i predsjednički izbori u martu 2018. godine, bio zapravo prvi korak ka povratku u parlament. Ali je dobio odgovor od Demokratske partije socijalista da nema novih izbora 2018. godine. Znači, dobio je ekspresno odgovor dan posle toga. Ali mislim da je 2018. godina velika godina izazova. Mi imamo lokalni izbor u Nikšiću u martu mjesecu. To će biti veliki test i za opoziciono jedinstvo, ali boga mi i za Demokratsku partiju socijalista. Ako ne budete mogli da usaglasite zajedničke akcije sa ostatkom opozicije, šta radi Demokratski front? Da li nastavlja protestne šetnje, da li... Ako ne budemo mogli da usaglasimo zajedničke akcije sa opozicijom, mi ćemo izaći sa našom platformom za prevazilaženje političke krize, ali ja i dalje vjerujem da je moguće da se dogovorimo sa opozicijom. Pa ja mislim da je opozicija u Crnoj Gori sada u jednoj delikatnoj situaciji koja je s jedne strane otvara mogućnost političke dobiti na kraju te priče ili potpunog sunovrata. Zato što u slučaju da oni sada odluče da se ipak vrate u parlament, zapravo da uđu u parlament, posle čitavih ovih stvari koje su se desile i jednostavno bez jednog ustupka sa strane vlasti, zašto bi to uradili, ja mislim da bi to onda bilo zaista autogol, jednostavno da svi prestanu da se bave politikom. A vidim da se sad negde na tu stranu okreće priča, da jednostavno da se zakažu neki izbori, pa da se vratimo u parlament, pa da sednemo tamo da pričamo. Ja, da sam na mestu opozicije crnogorske, ja ne bih razmišljao ni u jednoj varijanti nikakav ulazak u parlament i bilo kakav razgovor sa DPS-om dok se ne ispita i završi priča oko državnog udara i ko je tu zapravo uradio državni udar. I da se ti izbori ponove u najhitnijem roku. Znači, ti izbori moraju da budu raspisani i da se rade pre svega, a onda iza toga da se priča o bilo čemu na temu odluka krupnih državnih koje tamo treba da se desi. Razlike su, čini se, nepomirljive. Pratit ćemo zbivanja u Crnoj Gori u narednom periodu. Meni preostaje da vam se zahvalim na vremenu koje ste izdvojili za naše gledalce. Hvala vam na pozivu. Miloš Garić i Milan Knežević bili su vaši i moji večerašnji gosti u nastavku programa Prijatno večer. Matis, fabrika modernog nameštaja. Matis, lider u proizvodnji pločastog, tapaciranog i nameštaja od masiva. Matis, garantovano najbrža isporuka, sve od nameštaja na jednom mestu. Matis saloni u Beogradu, Omladinskih brigada 86 i Zrenjaninski put 103B. I od sada, ekskluzivni salon u Vojvode Mišića 12, pored Eurosalona, na ulazu u Sajam. Matis, oseti razliku. Stvari pokrenu, Beogradski sajam vam pruža svet neograničenih mogućnosti. Apsolutni komfor i udobnost. Za vaš potpuni mir. Hotel Mir, Zlatibor. Stvari pokrenu, Beogradski sajam vam pruža svet neograničenih mogućnosti.